Mayam Kurumjeri, Impact TV na paring na nasandokchariba KHANGMINSHI Manipur Thoramasibu, Mijing Tabiriba, Mayam Puno Han Makada Taramnokcheri, Nasisu, Mayam Gidamakayam special riba, guest Amakak Equina, Wooden Lecture. Well, he has been educating people about the wellness and mental health, and his story has went viral in both national and international platforms. Ladies and gentlemen, without further ado, please welcome Mr. Sadam Hanjabam, founder Yaold, India's first registered queer and youth-led and focused organization based in Northeast India. So, welcome to the show, Mr. Sadam. Thank you so much, Karan. Yamnungaise, Konya Irabane Sadam Gorish Handing Aquasadunga. See, finally, Koina Fungza was the Havatarico. Yamnungaise, Handaki month is a Koina Pride month, Hidna, Koina Malim, Sin Matuna, the Mina, Pangtok River, Dugumba month, we are celebrating a birthday and educating people about the queer community. Havatari. Sigi Matang said that I could give queer let Kanoma space among Koina Sadamna, Koina Linkat Queer Pokugi, Kanose, Kogi, Yaol hidden my link. Sigi Matang sa Koina Kanging, Karama Makalgi organization, no Kamain to no Kari Wakandagi, Linkat Pigi, no have the Matang heavy. Yaol is a Koinazu, Semgalapura 2017, and I have given it. 2017 Sida, Aishma Pandadum, I PhD Tower Tata Institute Mumbai. Towering is the Mapanda, mostly like higher studies, Kimapanadum Live is the queer Haidari, queer community Haidari, mostly Koyama. Sai Mapanda Salagana, they save space of Adam Panga. Duga, Manipur, Manipur, Payum, the Halapagumba, space the Nahagi later. Ado Hangina, Semamba space Cardiadum lay, Hide office lay organization, Meam lay, Adoitarzu, Nahagina, Masana, Free in a Masagi, Lazanaba space safe over Malay Tobdo. Ado the Gitorga, Quina 2017, my collective Amon, I did WhatsApp group Amon, some same given. Meam, Varishanaba, Kamaiga, Tori, Yunga Tolopada, Punzi Kosena. Ado Makata, Poina, Sum, Tamna, the Gihoraga, in 2019, the organization NGO Moina registered Towe, registered Tobusida, when a youth-led and focused organization, has a quite the Yorib organization, Mikase, so he could Samanga, Trakunsamanga, Makata, well level. Aduna purely youth-led and focused, Oizo Ereka. Ado 2019 registered or Matung the Gia 2020 the COVID come, I'm Tinare, Awa Mam Tinare, the Gihoraga Hosic Popo, that's a he who target the Pansuzale organization, Noina function Torok Pose. She say, Kaitare, Yamnazu, interesting about Duga Yamnazu. Awa na jam thina giva organization ne aduga hoji na me am serve to lady Manipur da adumai tam na dum hogrin yanungai ta za matam da do sadam aina sigi matang se yam na hangjening mase ko yam ironically koina Manipur ki context ko ni geng bo matam da haitar people are less aware about this queer community haitar na sigi opportunity se lower kan da sadam na what is the queer community, which people are included in the queer community, has sigi matang na kitang like educate us. Queer community has Mayam Zodum, LGBTI community, and Yam Town, Zodum Hainigo. Haina is the Masam language near the Masana Pamnagi, having Matungina. Aduitars, Amarum, the Yam technical word, the Hydroctarium, sexual minorities, and is also Haiko. Sexual minorities, the Saiman, the transgender Gumba, the Paman, the Piman, Miguma, the Metal on Haitarium, Linkane. Adugamoi societies, the Pam Town, Azuka, Lagazul Mayam lady, idol Mayam's lady Manipur, Haitardi. Aduna tabang sexual minorities kaiji da ngasai mi amagi ke haidare moigi orientation, sexual orientation natraga identity natraga sex characteristics haitare da depend oraga ngasai apna scientifically yeng tadi heterosexual homosexuals na lag paduneva lag pajida ngasai homosexuals kaije gender minorities na sexual minorities kai chingge aduna ngasai LGBTI community plus hybrid register number loy chingge simple loy kino haitardi aduga hanadi ngasai LGBTI community se ngasai natraga homosexuals haiba matamjida mayamna unarmi se even Supreme Court tazu India government gi kino tazu IPC section 377 की मखादा नसाई criminalized term है बा मतलब मोइना criminalized term मुझे कहीं ना है मतलब नसाई मोइना मी मोइना उड़क तबा मोइना तौरीबा कहीं ना तो हाइट कहीं हाइट sexual activity की मतों की नमी जे खाई दौड़क बा sexual orientation की भी कहीं ना मोइना तौरीबा behavior की मतों sexual behavior की मतों की नमी खाई दौड़क बा हाइट दी नसाई homosexuals कहीं हाइट आ रहे सिगाई जिदा मोइना खलम इसे unnatural or sexual behavior तो हुई है तो ना मुझे criminal नहीं है यम ली रबा
British Ragi law Indiana hold or Thamam Baneva. Adu Maman, the India Gidi, Natraga Manipur, Haita, so Miam history Miamle, Yam inclusive space culture, Yam inclusive way, societies Yam inclusive way, Quinning Togi Matam, the Gedam Yang Pomatam, the Amna, welcome Yam Miam Kaita, inclusive space of Malaram Banedo. When I say British Ragi law Mana Toraga, Nasai Miama, sexual minorities and a Kaido Kibze. Sidagini Miam to Kanadrize, Kagino, the like Tamak Panatraga Talapam Matam, gender hypomatum, the Anikatang, they can hide about. Aduna, society, majoritarian, Bayam, majoritina, Pua, Mikey the Satpanina, Miam to Kanadarin, Sigimatanga, though later bra, Hana, they later bra, Natraga Western culture, they Pasalira have the Sumatinate. They exist or lady, history come a mina, the Adam, Pakalomatam, the Lama Yaroni, but a school does a takpide, Adagi, in my partners who Kangdam in a takpidre, a society Kangdam in a takpidre Fazana, Adana, Quakize, Haitareko, communities, Yam Kenoina, Kaitaramiam, discriminate over stigma, Amaloina Yimba. The minor towe. Do Honga Iba, Kenosiki Yang Tar, the Hana the Gidiam suffer a Miamzu, awareness later. Aduga, Hianazula, Canadians who collect them. Jamnoise, the Shigi Matangs and Yawol, the Mupuslakumatam, the Yawol Nazik Packet Period initiatives, they have the queer communities in game, they have safe space or with Natana. Yam the inclusivity Amakaksukin Uze, not only queer communities, different youths mayam with problems of HIV and addictions mayam, since they're counseling mental health issues mayam, the Queen like Yawol is everywhere, social media, talk like listening to your stories, the Gimagitongan initiatives, the what are the initiatives that the Yawol have taken up, especially for the queer community? I think I have you. I give though, heck, horrible matam the space of safe space of later. I when a restaurant amda public space of the Zapamatamda, Adam harassment gumba, bullying gumba, Mayam Yawe, Aduga, me Magi, Kenos, Haitar characters, me Magi Asai Masan, Utoksariba, the body language to Gimatungina, Judge Tovo, Mayamazu, Yawanina, Mayam did a city in the pig and the bagagi, a queen defined river characters and other characteristics Sunday, Havagi, harassment of Viva, Bulita Viva Mayam, Yarpagi, space, a safe, or have a space some like Tavdo. Then a hamboina, Quinazu. Social media through the WhatsApp through the virtual space hana create creator matung esina di yara roi haibni na kono physical space ama koi creator hana covid ki mamana de koi maitram da hana space ama hangjarame adui matung da covid loiro matung da crisis me am thok re covid ki manung da me ama workspace mang ko khoi jo dum mang aduna khoi yum dagi function tor matung da hojik na kwa ke tel da khoi drop in space amoina ko me am gi youth space amoina smain hang le sidai da khoi mainly focus tor se khoi wellness mental health se kaina di Manipur yeng pamatam da Manipur je khoi ka queer community ka tang to khron na ha me am je overall yeng pamatam da Nasai mental health crisis somebody at Loinamak lady never. Huziki Haita Manipur Rang Mazutoi, Aduki Zunata unemployment, Adunata Bangasai, like Pazanatamba Pang the Bagi, Tabak Pang the Mayama issues Mayama Toy neighbor, already conflict zones, tiny days over as Zodum Lapunina. Aduna Nasai mental health crisis at Topanina, Akoi, Adaidura layer among Hapsalaktar, Nangi identity, sexual identity, Natraga, health condition, Namgi layer, Hapsalaktar, Hena, issues in a town to ever. I don't know mental health issue. When it's site on the young tardy, Miam, Yam, Hangway, never, Posakamazu oily never, Shumazu oily. Under COVID, Matung the Katanemiam, mental health kimatang, the openly very sorry. Another tardy and a doctor, Manaxaluba, psychiatrist, Manaxalumatam, the Emading our mate hack. Exactly. I don't know, Shigi saw issues, a mental health crisis, a coin and a community Katanga people Natava. Everyone as a young people ko moi khajida ju reach out to na ba kon helpline number am hangi adagi koi huji ko hotel gi space da koi counselor lai sida dum drop in to ba moi na appointment la ga koi free da dum keno to loina ma ki lying ma de har wari sana bi ba wari sana bi ba counseling to bi wari sana bi ba duga koi na kai ngam sitting am re had government gi service lady telemanas kind lady do adu moi da dum refer to thopa adu maina to bo referral linkage ma ju to wi adugi na to da koi na sagi sexual and reproductive health high rate ko sexual and reproductive health sina sagi akoi HIV chingi ya dai da adu na to ba sagi menstrual hygiene guma body gi mi amana body mo itari function to da chang ba me am na ma pa da openly wai sa da naha me am je kya sagan de ba
ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯅꯍꯥ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯦ ꯑꯃꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯅꯍꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄꯩꯁꯥ ꯊꯣꯛꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯑꯃ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯝꯖꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯦꯋꯦꯔꯅꯦꯁꯀꯨꯝꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡꯒꯨꯝꯕ ꯄꯤꯕ ꯁꯔꯚꯤꯁꯦꯁ ꯑꯦꯠꯂꯤꯁ ꯑꯉꯝꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐ꯭ꯔꯤꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯄꯤꯖꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯈꯛꯇꯪ ꯅꯠꯇꯕ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯅꯍꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯜꯠ ꯑꯦꯟड ꯋꯦꯜꯅꯦꯁꯀꯤ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯤꯖꯔꯤꯁꯤꯗ ꯍꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯇꯥꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯄꯔꯁꯄꯦꯛꯇꯤꯕ ꯑꯃꯈꯛꯁꯨ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯈꯪꯅꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯂꯦꯁ ꯇꯣकिꯡ ꯑꯕꯥꯎꯠ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯗꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤꯚ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯁꯗꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯠ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯌꯨꯠ ꯂꯤꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯋꯣꯜꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯅꯦꯁꯟꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯔꯦꯀꯒꯅꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯅꯦꯁꯟꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯔꯦꯀꯒꯅꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯋꯣꯜꯒꯤ ꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯣꯀꯁꯁꯤꯁꯨ Sustainable Development 2023 ꯁꯤꯒꯤ ꯒꯣꯜ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯆꯤቭ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯊꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯃꯈꯛꯅꯦꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ sustainable development there are many topics when we talk about sustainable development UNꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯋꯣꯜꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯆꯤቭ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯑꯍꯟ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯝꯕꯤ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯁꯨ ꯅꯍꯥꯒꯤ ꯌꯦꯡꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯕꯦꯁ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯗꯤ ꯂꯩ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯋꯦꯜꯅꯦꯁꯀꯨꯝꯕ ꯑꯗꯩ ꯁꯁꯇꯦꯅꯦꯕꯜ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯒꯣꯜꯁꯤꯒꯤ ꯄꯨꯂꯞ ꯒꯣꯜ 13 ꯂꯩꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯣꯀꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯐꯪꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤ ꯀꯌా ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯂꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯐꯪꯁꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜꯒꯤ ꯂꯦꯟꯁ ꯑꯃꯗ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯂꯤ ꯂꯦꯟꯁ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯁꯦ ꯀꯩ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯗ इंटरसेक्शनल इश्यूज मैं लोन टारगेट तौरकदोनेब हादि अखोइना वेलनेस तौरे मेंटल हेल्थ तौरे हागा अखोइ जेंडर इक्वालिटी होंदोंबा यादेब अखोइना ngасai लाइवलीहुड होंदोंबा यादेब अदुदुना ngасai गोल 13 सिगी मतुंग इना अखोइना ngасai इशू से मी अमा एग्जिस्ट तौबा मतम द चंगी जे लोइनमक चंगेबा हादि फॉर एग्जांपल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के नंबर 1 नो पॉवर्टी है 2 क्वालिटी एजुकेशन है अदगी 3 दना ngасai गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग है अदो मी अमा एग्जिस्ट तौबा मतम द ngасai नंबर 1 हेक सोइबा मतम द तोप जे लोइ सोएबा हादि मी अमा पॉवर्टी होइबा हाइबजे आई हान जो दुम हाइजम पॉवर्टी हाइबजे पैसा पाई दे हाइबा नतबा मी अमा ह्यूमन रिसोर्स मोइना लेजरिनी माई रिसोर्स तो सिजनबा ngमक्ता तारि माजु पॉवर्टी त चंगबा जु चिंगेबा अदो मा मसाई रिसोर्स तो सिजनबा ngमक्ता तारि लाइक तंबगी रिसोर्स तो थोप ngमद्रे लाइक तंब खोटप तौरक्ता तारि मागी हेल्थ में हम काइथर पुजय करिनो खंगदा तारि अदो सि लोइना मा इंटरलिंक तौवेबा अदुना अखोइना लास्ट येंग पजे नंगना क्वेर कम्युनिटी गिरा नंगना HIV का सागोनर लेबा कम्युनिटी गिरा मेंटल हेल्थ की इशू लेबा मीरा हाबि लोइन काउथोगा person as a human amagi angle da yeng paneba hadi all of us akoi loinamak human resource amam neba hadang human resource am ne human resource am ne khoi capability am loi lei jeba si lei jab jida khoi na ngasai gi identity do mi amagi identity je ngasai ai ma amadi queer transgender ni tra ma am di HIV sauna le mi ni haipum tam jida discriminate to bi discriminate to bujuna ngasai masa ma human resource oijari ba masa je discriminate to bi tari ma je productive oi banga makteba productive oiraktrabnina state sigi larger context se yengaktardi discrimination tawrige state to gi human resource masing do handa doineba economically yengaktardi aduduna si intersectional lens da khone yengaga ngasai yawol gi functioning is main tawrapneba mi je mi moina dum yengji magi gender identity natra magi health condition do yengaga aduda discriminate tawdo sarpudi moi capability ro focus tawraga kari to bi kari among the moi services pbi inter training to bi haraga makhan jira koi football ro yam chauna sinna re ko football sports yam chauna sinne adagi assignment ke helpline ke art su sinne koi adum art based therapy ke tawdana myam taweba aduduna koi gi media gi storytelling jo adum sinne ado si myam je intersectional oina issue myam je sinna ra kanda puthokbodo koina how a development can be achieved. Development hai mean lambi soro same bada khatang u bada. Aduna taba development hai koni ujna human development ne. Human development, human resource development or koni na adugi lens da yeng koni na globally United Nations hoina ju hana sunga kham the organization yam young organization ni Manipur gumba kachinam da leiba. Adu koina to work to ubiraga moina acknowledge to hore ha ma to pose koina covid ki matang da fundraising to ga me am community support to giba. Si matang ji da moina acknowledge to ga moi page ga happy giba. You know
kay hatare organization people most inspirational people that you should meet kind you should know kind torga ma half ki ba COVID warriors COVID warriors kind of not that all naga kenova 100 protectors torga acknowledge tawgi ba aduna sigama me am ko global lens yenga ga ngasai intersectionality ha ba do ngasai mi ma je mi ai exist to is ai to exist to ya ponte ngasai am live example of the family ma da ai to da hing ya ya de ai ma na ma tam da to me am thwai thwai nu ngai te ba do adu da moi jo na ba chap mani ha ba ni na akoi ju society ja ko hing mi na ma tam da issue ma lokat pa ma tam ji da hakjang gi dang kok sik tra di na dre ha ba do ya de ba hai di saru tek pa ma ti exactly adu na adu bo issue me am do mi ma do overall and yeng pa adu na sagi sustainable development goals ki framework si da akoi na fit in tor ga work to hi da adu ga na me am na ga oire intersect adagi akoi napi napa har ga ju khaidok tre akoi na to bu overall as human han yeng na मैम जो खितंग तोंगान रायना जो मैंने जो खलमनी अदुदगी ने हौग्रिस एक्नॉलेजमेंट हौग्रिस याम नुंगाई ताजा मतम and talking about the Sadam hojik habi matam da you use sports as a tool moina sine hai tar na sigi matang se khoi gi first India's first all trans football team amakak khoina yaol na puthok pi gi hai tar sigi se khoi gi the Olympic of the queer world cup te so khoina participate tawruba adugumba keno amakak ni trans khoi gi trans football se amakak sina medium mo ar kanda miyam da so have the not only moigi space platform amakak pi bet na miyam da so educate tawna ba dugumba yam na choba mechanism amakak koina oi gi hai tar ar sigi matang se aina queer movement da mu changhanjar ka hai tar queer movement se koina world da koina yeng na matam da queer communities na moigi masagi on inclusivity thir ko matam there are many kinds of movement that they have been doing hai tar ko Sadam sigi khoi ya world gi perspective da hai tar ko why do you choose sports to educate the people about the queer community koi is sports in gives accidental I'm not a sporting person I personally I tar I sports yam active me natte ba hojik pudi kha kha dum gamna hon nazari ko adoi tar jo akoina sports in gives Manipur gumba conflict region da leiba state ama keno je sidai da top crisis se akoina aduga ngasai na jo haijab do layer topam hapsalak do akoina work to riba community akoina represent to riba community je ngasai society ji dagi sideline tor thamba community amane ba aduna moina akoina pulab hingmina ji haiba matam ji da hanjan hanjan ka thor community amne ba adu karigumba akoina yengba matam da Manipur da di sports natraga football gumba je ngasai sana fa makhalam khatang ju oi deba it's more like an emotion haidare oi football gumba ji emotional connect am layaba heng sumaina la pam da tournament natra match am sana ma matam da angang la napi ra napa khanda bi da ngak tang lepa kaino sanai je hai tang di yeng ba mayam je adu do sum observe tor pa koina ju hari kai gumba akhoi je visualize to hange uhange mayam ma mayam do kan khalan ge hai ta di for let's do something which is productive also people gets attention out of it and accepted by all adu duna ngasai ahamba di sumaina anga mayam kai mayam pullaga khoina kam nung da pundana khotana wari ga saba to buje parents kai da wakalo nam khalle moi chali je kana na bu chali no natraga moi manung da bu kari wari sai ja no kaina adugi curiosity ma parents ju lai bani ne chalu no kaina kham bu dum yawe ba adai moi anga masen anau bot lak pa da jo dum kai bu to do no da khan ba jo dum yawe ba another koina sports open ground amada unna pamatam dadi when they play sports one mentally fitness second physical fitness aduga mayam na yeng pamatam moi afaba thaba ma tawri ena yeng eba haidi atopa thabak to phatte ha na taba exactly adu duna hek mit hana ubudo hana gi khoi football gi image am lejam ni na Manipur gi ko moi tawri ni football sani ni afaba thabam tori masa phadoni na side lang dana khotna pun do sar puri lampak se puli ni na phai moi gi watch am da ju urak podo adu main tawr podagi khoina football ground je choose torga football ina season arga main me am pulle ai khoi 2018 da hogi bane aham boina ko 2018 dagi hogi duna team juna 2020 da same bane same matung da akhoi ngasai gi Olympics hai ba Olympics se khoi chatti chatte ba adu je gay games and hai ba ko gay games and hai ba ko si je khoi invitation dila khoi chat cha ki de fundraising to buzungam gi de ba adu duga problem ma yam chauna ngasai gi covid lak ki ba gi adu na loi ma gi thok ta na dum makha ta na khoi ngam gi de ba chat ba but
moina sumai recognize tawdana reach out ka tawdana noi do sanamina se lao ka invite tawkiba ko adu madi akoi achievement amne ju khanjai greatest achievement mana adu ne greatest achievement ne ju khanjai adu hojik so akoina just football hairga football khatang kauraga goal chanara kanan kare kanan pore du loisan deba ada ground du phaminaraga ngasai akoi myam gi issue se tanaiba haidi kari issues thoi health wise hai tar ju ko sai mental health ki tar ju counselor yauri koi adagi nurse yauri adagi community gi mi myam yauri adai du tanaraga e kari thabak to bi hai natra ai je si makha kai do no khangdre natra ai je yum dagi tan thore ai laibam leitre bhai tar ju homelessness ki issue ma jo dum lei adagi thabak phang da issue lei ado myam du tanaraga ngasai inkhat win abo akoi sida refer tawnaba link tawnaba sigi achoba platform ma yawe football sida to mayam na uganda ba ado over minadi uye ba ko aduna ju ngasai football sisinaraga kamaina noi connect tawino haije football has an emotional connect aduna ju hena team building on tawhibane koi yam nungaise sigi matang ju aina di khangja hokda ba haba tare ko haba di participate to ngam ki di habi matang ju yamna su nungai te fund raising gi matang ju but adugi matam dru ju covid gi matam ju khoina haba di yawol di tummaga di legi da ma lai tare different ways ta ko haba di mayam the dry rations we and thok poi gera da gi menstrual health ki tungan ba khoi gi pets yen thok poi gera mo gera amne relentlessly work to gi hai tare but recently khoi manipur na thing na gi ba handa ki hailstorm and flood ju hai tare ko yamna ka hena active work when mayam da to bi gi ba yawol na am tawgi hai tar tungan medicinal kits ka yon thokna khodoktana yamna su nungai je ado sadam dage ina makha ta na mu hangjaning buje hojik for gi journeys the lak ko matam sai tar ko yamna di like yamna nushi ba journey na ha tar 2017 I'm not mistaken the WhatsApp group macha oina koina amaga wai shana bude hor kan da hojik UN na babu recognize to bodum organization ama khak ora khrabne ya holse si babu gi journeys the yamna smooth going di am to di oram ga da man dai tar pai riba keno topic sinaga zu yamna complicated over topic over na tar challenges family male challenges loina ma kai daga so ai tar ko greatest challenges khara do khangat pe ga tang hai bi challenge se adum myam adum khangna ni business to moi tar organization to moi tar jo manipur da adum ko je challenge se adum ama adum noi theng nei ni adoi tar jo akoina lam sigi macha oi banina adum ngamna jo adum loi hon nei ngamna myam jo mating pa nei sai sa gi khatang natabida haidi irang bu ro adagi ichau bu ro adagi covid bu ro myam jo theng nei myam jo tawri adaga crisis ki matang sida khoina hena changhalui je kai gina mai tamda khoi gi life se crisis samada dum leiram me ba haidi akoi existence crisis samada dum leiram me ba sai aigi identity natraga aigi kaino je acceptance ki matang da bhai natraga coming out ki matang da bhai ro yade haina dum leiram bani na ne navigation jam hai crisis navigation je koi je hana dagi tammaga la hai ba dum aduna ju crisis ku matholba matam jida ju hena active so ere pani aduna eri kamaina solve tawni have do koi khangba du thuye ba aduna aduma leire aduga sai gi yawol gi khai dagi so problem ai ai sa ju hana drug sinner me drug overdose survivor mane aduna organization ama run tor ga isa gi recovery have the sai it's the journey ai no mo dai ngasi phare ha ga thokpa ya bu nate ado si journey je am sang journey ne ado 2000 back in 2016 ado I do koi overdose chalaga hospitalized toraga police case ke tawduna drug use is often considered a criminal offense ko sai ado drug use si ma high na mayam the drug use se phai hai bu nate ko but mayam drug sinari je kai gino haibagi achobu crisis am laieba haidi sinaning dana sinar patudi anamana di oigande Manipur da su tasing yeng tar di na hoi de HIV gi issue boy ro natraga mental health crisis ki boy ro myam lei hai bdo ngasai si myam dina maram oi raga ngasai drug use ki keno je ke hai tare trigger am oi na ju oi ba duga already ekhoi di lei riba geopolitical reason hai ga natraga ngasai ke geography keno je khoi lei ri mafam ji gi geopolitics su yeng tar di yam chauna issue um ju thoi ko hoji so ado sigi root cause se ngasai demand and supply do to oga ngasai mi amana as a human amana mangona thoi ba conflict internal conflict ama jo thoi ni dana internal conflict ama jo akhoi da jo thoi edum the external conflict ama jo thoi ne ba society ka relation da sigi navigate to bo ji edum akhoi da jo hoji so dum why tasingna adu duga mental health ki matang da drugs ki matang da aduga HIV gi adagi sexuality ki matang da si myam je intersection am da purak na bo khona bu da ne
kaya tare ngasai mi ama kena funder ama natraga government ta natraga kananom da approve fundraising ki ngasai issue thoya hai do kanada approach to do no hai bse si issue me am je pukhalaga kanada approach to matam da kanana support to bi ka do no hai bse si ngasai resource mobilization je yam wai manipur gumba da di CSR gumba responsibility corporate social responsibility ki funding je am lai bse nate aduga already resources are limited point azu lai bne ne ko me am to ning tar zu hai tawba ngamdabse sijna khoi hadak sahi tare nipan le pa matam jida sustenance se am keno tawe hai issue thoyeba akoi khatang wer moi sidi adum mayam gi loina ma ki weram ni anam bana business ma cham ho jatar ju natraga keno organization bu run tawtar sustenance se kamaina organization je hingalaga thamgani kamaina koi employee mayam je tolop pigani kamaina sigi issue je si jene hoji phodom toy han jadum toy hoji sodom toy ngamni indi khalle resist ba ngasai resilient oi ba gi keno se akoi da dum yausara ba male kai dum ma ko community ge resilient oi ba tu ra ho balak pa si je adugi hope tane dum hingi je dum hingi dum hingi gamba zo view hai jage because manipur da sigum space yam tinga dakar zo oi ba dugum form mum zo oi ko adna gamba zo view impact tv na zo best wishes picture have that showing from the thong ni jage sadam bori sham no ngai makhata na ko nyom khangjaning base khoi gi ngasi bawgi khoi gi yawol gi journey sida hai dare ko habadi kari kari achievement me am kakti leram gadab male ko habadi sige achievement me am sida de khut take a power matam da what is the greatest achievement yawol se linkhalak pusida hai bata akoi khang tasing hai achievement jinga sai awards kumba zu makan zu leire duga kaino oina zu leire recognition da zu dum leire feature to gi article adum makan de dum leire do tasing na aina khallu da achievement se kaino oina zu khan bu zu ngam de ai kam na best na khan ba ngam de adu tar zu ngasai akoina ngasai community ma build up tor pangamak pa adagi space ama create tor pangamak pa je mayam na ha gaina city safe space oi asra ma yawal chalu jina kaino da leidana adumaina moi da trust ama build up tor pangam ba si sina khwaide achievement am ne khale kaigino hai matam da khoi ai gi matam da isana yawal horukpai matang da aina si wari sana sa ge na khanba mi ama pokhan thina gi deba hai trust building je matam changi go hai ngasi thena ta ya pote trust building je da sai aina phangi deba poto hai akoi adum kaino to budi na ta ba ai privilege adum moi ba background in terms of my education ko privilege oi bani nga sai mumbai da tam ta institute kumba prestigious institute am da tam muraga adu da box safe space phangak ta ba adu da na nga sai manipur da la kan da aina ai isa gi safe space am create to zar mayam nai ngon da thaja ba thamak pa the mayam hojik community ko 40-50,000 and rate se ayo ko in terms of kaino impressions yang tari 3 million sale aduna season ko picture manipur dagi side gi horaga akogi mayam amna ko da trust thamak pule season quite achievement afabane khaleng jamna sungai akoina su sige achievement se quite gi chaw achievement amang khakti su khanjai ko apart from have the educate to with not kanda have the community amagi have safer over zone am ka su yam tina minority over community am ka kyam safer over zone am ka pi bangam provide to bangam is the greatest achievement thank you so much for this I jage sadam yam nungai se makha tar ka koina mahangjaning bada sadam as an activist amoina manipuri context akhoni yeng matam da do you think that the society of Manipur is safe for the queer community? The thing na haita di Manipur yam welcoming ova yam sensitive ova yam inclusive ova lamma madi oi bane ai akoi khangjar pa da ko ai sai buri yam dri lo jo koi khangjar pa experience da han gaina lirak pa wari adagi moi na share to experiences kaida matang de dum thing ni ko matang sai gi drugs ki matang da safe oi da ba adagi kaino gi sai violence gender based violence kumba issues ma to pa pham da loi thoi ai Manipur hena thoi na ju laite ko adu koi si gai je dum loi jo thengnari ni myam na lirak pa wari myam ju tawri ne adu ta sing na yam na maning handharaga history gumba yengumba matam dadi Manipur se am welcome oi space yam inclusive oi space amane kadom marak sida kadai de no mamai lei he bane ba ngasai aina haijab do India gi yeng pa matam dadi section 377 do British era gi law mane India da 300 years ki mamang da kano to gri ne introduce to gri ne ba dui mamang da di criminal offense oiram de ba mayam da loina masa gi thok padum leinaram me ba aduna adugi matam da jo Manipur da cha mana di oiram da ni Indian law je Manipur da apply to sulap ge na sigi je aina ta seng nai tar de koi Manipur gi ju
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯠꯅꯖ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕꯤ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯦꯋꯦꯌꯔ ꯑꯣꯏꯕꯤ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯛꯇꯪ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯅꯨꯄꯥ ꯅꯨꯄꯤ ꯁꯤ ꯈꯛꯇꯪ ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯩꯗꯅ ꯁꯤ ꯈꯛꯇꯪ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯌꯦꯡꯁꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯏꯟꯀ꯭ꯂꯨꯁꯤቭ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯦ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃꯁꯨ ꯍꯣꯞ ꯀꯩꯅꯣ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯨ ꯁꯥꯒꯠꯆꯩꯌꯦꯕ ꯁꯥꯒꯠꯆꯕꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏ इक्वालिटी नत्तब इक्विटी हाइतारेको इक्विटी द फोकस तौबा सोशल जस्टिस द फोकस तौबा इंक्लूसिविटी द फोकस तौबा मणिपुर अमा अमुक खन्ना ओइरक्सनो हाइबगी वखलोंदी लेजरी ओइरक्पसु ओइसनो हाइजगेको इज अ नीड ऑफ एन आवर सिगी मतंग से अखोइना स्विमिंग मतमदा आइगिसु अखोइगी आइगी रिसर्च एरिया सिसु हाबदी सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी दने अखोइना हजि रिसर्च तौजे सिगी मतंग से आई हैव बीन mentoring with different research scholars and I have been talking with different professors सिगी मतंग से नोंगमा अखोइना फिल्म स्टडीज की अखोइना सुम येंग मतमसे आइगी इंट्यूटिव थॉट ना सुम लाक मतमसे फिल्म ना अखोइ क्वेयर कम्युनिटी सिंग से पोर्ट्रे तौगी मतंग से याम कॉमिक कैरेक्टर होइना हौजिक फाव 2024 सि फाव याम एजुकेटेड ओइरो मतमसे फाव मणिपुरी फिल्म इंडस्ट्री जो हाइजगे दम याम फोंग फोंग दम हाइजगे हाइतारेको सिगी मतंग से सु याम कॉमिक कैरेक्टर होइना दगी डिफरेंट ममांग तौगी मयाम से जो हैव द क्वेयर कम्युनिटी सिंग से याम कॉमिक कैरेक्टर होइना यूज तौरकांदा नॉट ओनली ट्रांसजेंडर होइगेरा मोइगेरा लाइक the entire community nupa manbi nupi manbi everything included sigi mayam se yamna use tauba haiba tare ko mako se nokning ba pot moina abdi yamna adagi at the same time atopa angle amakakna transgender community people they are always associated with different sexually transmitted disease like HIV and stuff like that adugumbudo hoina habadi akoina portray tawninga poto inclusivity di wari di sabara dar wari di show tok do bai dar adugi goal di show tok do bai dar sigi matang se as an activist hoina kari wa kan haina what can media do to educate the people si zeda koi hana di chei khai mamang di media social media gum bu yam lairam de ko di film gum moi tar yam limited hoina jo bu thona me पुथोंगनरम हुजिसे मीडिया जे सोशल मीडिया हाइतारे सोशल मीडिया जेनेबा मीडिया गम सोशल मीडिया गम खेनाबसे याम चावना लैरिको मयाम चमाना उगिबयानि सिगिसिदा सोशल मीडिया जिदनेबा इरांग मयाम थुइजे सोशल मीडिया अनफिल्टर्ड ओइरपजिदे मोस्टली अदुका फिल्म गुम्बा कैनोगुम्बा दि अखोइना नसाइ मपानगी मणिपुर गी येंगबा मतमदा लिमिटेड ओइना जु थोकपनेना कैनोसे तसेंगना क्वेयर कम्युनिटी नत्रगा ट्रांस आई साबुदी ट्रांस नते अदुना ट्रांस की हेना दि ngamबदी ngamoroiko adoi tar अखोइना जॉब जॉब तौबदा ngasai अखोइदगी हंधै हाइबगी मौंग रिडिक्यूल तौबा कपोत अमा दम याव सोसाइटी ना नंग राइटिंग दो तार स्टोरी हम राइट इरप मतम दो तार स्क्रिप्टिंग दो तार डायरेक्शन दो तार लेदना मोइजना अखोइदगी हंधै हाइबगी मिटिंग अमदा दम येंगबनिना इक्वालिटी की लेंस सुंगे येंगदेबा अदुदना येंगपनिना ngasai वे ऑफ रिडिकल ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिकल ओरकदो अरे मी ओरकदो केनोम तौतारदी होमोइजो चोदना हाइबगुंबा अदुगी वाहिदुदा यावरिबा ngasai judgment discrimination मयामदो होमोची हैज दे आर सेइंग दैट यू आर a person who is not equal to us but something moidagi tawa pot amane na uiyeba moina hadi mingonda chaibra sawningdana ngangidana adhamora churdana si je ngasai handhana yengbagi mideng amane ba si mideng je hadi chamana ba mideng da mi ama oina yengdriba ne si adum hanjana jana dum leini ba dun awareness kuma myam chang tasena ngasai manipur da jo khoina observe tawbada at least transgender nupi manbigi movement ama sagat khri do sai HIV gi movement ama dagi thola ineba haidi adui mamang dadi movement je kya su khoina ju wari ta bu ko akhoi bauti du matam du di leitam na wari ta ba matam da ahan activist kai jina hai bi sai akhoi HIV program india gi chauna tawgi je manipur ji da chauna ju sai drugs ki amane adagi trans women gi nupi manbigi kai gi je am chauna focus tawgi ba haidi mo high risk behavior da chal lena aduna ju visibility ji am chauna ju ugiba but adugi matung da ju moi gaino hina che san tawai jeni hoina tawdana myama za to moina tawdana fashion lom da masai profession ma hoina progna honor yam mujikti kaino ke haitare yam dignified profession ma da tawraga ju lei di lei da na hojik sa aduna taba young meba myam lei riba myam na queer community ha ga mostly transgender katang ju iko aduna taba to sexual minorities kai je सिगी अवेयरनेस लेतेबा तसेंगना अखोइना हुजिक तमीजे कनानोमना तागा तमापुर नतेबा अखोइना सोशल मीडिया दा थीरगा उरगा सीदी सीनी हाइबा लिटिल नॉलेज इज डेंजरस सेदो
aduneva tawrise a word gay is abusive kind ure eva moina hai sidi mi ngon lakna na ba wahai no urak ko ma mi am ga identity ne have don urak taw do adumaina little knowledge oi banina my awareness to fazana laitam nina adom do na chat khebane ba tasing adunu yam chaw gap am leije awareness ki gap am leije gap amma the season ma me lak pata da di akoina mi on the film writing do itar ju scripting do itar ju let's see this person from point of view of as a human magi apamba nungsiba feelings some relating jana ma the feelings sulai lai ta ba poda moi no objectify to bi reba always stories da you know adumaina tor pani na ngasai tragic oi ba serial relation go ba natra ga hodo piram ba go ba adumaina tor ga lena pa le hobo gumba adumaina heta kainom yamna mina judgmental oi ga da ba yamna negative oi ba yamna kai haitare they are not equal to us highway more they should not achieve anything which other people which we are achieved which we have achieved I know sigi pot se moina kena to birak ta do uba ngam da equal loina uba ngam da ne kai chaw bi su se si matam di chang ni de dam khange adoi tar ju hayeng natra nga si di ngam moi doi tar ju heng mayam juna akoi je mi oi nga ta ni ha ga hek ngamok panomit to meeting yeng panomit to adu loi phani hadi transgender am heroine ko ko ya kani you know angang adopt to da family ma fazana laiba ma tana mi am ne ke doi no lakna bi da hojik se adum marriage equality zu leite sing nai ta rights ki high study am leite ko ho da ngai ri ba we are still fighting with our identity our existence adu atop rights ki di ko na sai ta thang ra ja da akoi equal human rights phang de ba treatment phang de ba adu na mi moi tar di sigi rights se akoi na khatang law na ta ba akoi cha mane akoi na environment day the for example let's save the environment let's plant trees and to do the minor you know equal rights akoi is you know human namo bagi meeting do akoi na u pa ma je ai u oi de na hai di adu na akoi na kaino moi da tar su aina isama community ki mi na ta tar su to community at least respect to do ti ai da na adu na adu gi kaino do hai tare adugi atmosphere adugi masai moi da hai tare dignity hai tare dignity and respect adu matangdi akoina jo phangapon mit phani khale yamna sungai je sigi matang je akoina la ko matam da anoba terminology ma ka koi societies they am kana use the one thing there the word you mentioned about the word have the you mentioned about the word homo haidar homo je akoina matam amada yamna use the word ne tar so the very word homo is replaced by gay and they, whether adu mi do khangmata khangdam is someone is like you know like somewhat feminine character kitang chen bo haidar like he's a gay kind of have but ironically in one of my gym that I am working on right now haidar sigi so the public toilet amakhak haidar it was a female toilet a women's ladies toilet oi jani sigi is so have the sometimes because of the easy accessibility nupa kharna dum changba khotpa the mi leina da kan dum changba khotpa ma yaw jani tum nonga la kan da adu da akuna public notice oina ga thoma I was like I was shocked ko have the sigi is the iram is a gay gi na te nupi gi ni ga na iram ba dum public notice publicly notice solako matam da publicly adugi word to in use to pagum bodu myam khak su thing nei haita aina su question am tawza baita oh kyamu gyam ne educate or ge oi de ge sigi matang sa ji sida dum lai re ga na dmaina khan ge matang khak su myam lai haita yamna su nunga yamna su enlightening oi sadam oration of a perspective no myam khak thing na jai haita makha tar poina sadam aina sadam gi journey dam lak cha matam da you know sadam gi like come out story bu gera the you know coming out from the addictions and then come like building an empire called the Yaol my form tor ke zai tar not only ko gi India ge ko gi Amazon Prime ge Rainbow Star da my na yaw ki ba adagi di opera show internationally ko yeng matam the opera show the me you can't see kind of homing show am phazai ko the me you can't see sigi the so ko na Sadam gi story man highlight taw grabane you know you have been constantly giving in touch with the UN adagi mamang da taw ki ba COSP United Nations so ko gi Sadam gi thoughts me am my na pathok ki ba mayam da khanan gi ba du ko me am khak lai grabane ha internationally Sadam you are very famous sigi matang sa experience kai kamai taw sigi experience am kitang samlap na hai bi experiencing asai keno to buje ngasai gi series ani ko Apple TV gi ga Amazon Prime gi yam tongan ba experience ne ngasai amana global audience ta Hollywood to based ta nam gi bane na nam gi ju kai gi da tongali na hai matam ngasai aham gi da mi you can't see season of mental health focus ta keno series ne aduga Rainbow Star Amazon Prime gi juna sai love and relationship ta focus ta
series neba sigi series ani sida ke haitare akhoi isan authentically oina honest akhoi experience to share tawjamna yam ju why hamri when you are putting whole of you to the world for them to judge not see judge at all the judgmental society the world the live in see through the negative comment la ko me am ju yawi ko for example why are you still living kind to me am ju yawi ko adum negative comment abusive oiba me am ju dum yawi adagi aduna the side amarom di yeng utar di sai me am ne am nung sina message sar ko yawi to me na ina na hangai sing baje haidok pangam da bani to das dam thank you for doing this kind of message am khatang thar ko yawi ko so adugi message to na oirga hena ingon zu strength to phangiba adugi phangiba dagi sai adugi ahamba du yam ingon zu depressive so oigiba tholopo matamda negative comment yam zu lakhiba go globally go adu ju ai ju isa dum therapy dum chatle hojik se ai dum ke haitare ai ju still recovery the life mental health ki crisis se sai nang ai ju post traumatic stress disorder haitare ko PTSD haina du ne adu ga dum laiba adu je ngon dum yaura lairam ne adu na recovery tauna ba dagi time to time keno je dum change bai je therapy manak doctor manak dum chatli rims ga kai daga dum chatli dum ko doctor na ba aduga seeking a psychic and you are trying to how it's a question of how queer people find love in relationships. She's yam sawong we show only in the agumba market market ID audience study side long story you have to be again very authentic about what you want in a partner or who you really are. Adu yam manung hanjal lagya invasive serious oigiba aduna aingonda ju yam wagi basimu jota sengna itardi it was not acting because aduna june why I'm not an actor I'm an activist aduna activist amagi kenoma nangi real self to dom da puthona bhona pada camera mang da face to na ba khona ba the shooting was for 30 days with 30 crew around and invading your privacy everything from morning till evening ko adumai to kunna aingonda ju hena ju shooting matam na yam wagi but the kind of love, the kind of acceptance, the kind of care and support that people give after that. This is my purpose of my life. This is the purpose which I have been searching all through my life. Si jimalai bagi hinging ya do. Adu maina wakalon jela kita sing ai tardi. Adu duga actor din nati hai duni. Adu na mayam uri dudi dum just moina technical team na team na moina hijabi kamai na puthori na duri khandre ko but it was tough but it was really motivating for me also tasingna UN gi wari jimana UN gi je tasing hai matam da ina mamang se hida COSP gi ko Conference of State Parties hai bne ko COSP aduga United Nations ki youth forums ani rakchalui mamang se New York da headquarters ta ko adu ani rakchapa matam jida aina Manipur gi issue horpagi matang gi issue share tawjarami tarom bajida sa internet ban tawgi ba dagi humanitarian crisis ama thorpa matam da sai people for example people with disabilities kumba adagi people will different health conditions gumba je hedo kauramba ma dawna dum tawe ta singna edi evacuation da bu hairo rehabilitation da bu hairo relief ki ama hang da bu hairo ramp yom da bu gumba natraga mogi assistive device yom da bu gumba hidak leram da bu gumba for example HIV ga sagona leba mi am hidak to mayam da lehore ma no macha da tardi mana charam boy tardi cha da tardi soi do ne mai routine do health effect me am la ka do ne ba dun sigumba me am je crisis am tholba matam da loi ka oi ba me Manipur de hanjan na thwe adu na mi am gi recovery je am soe adu mi am gi well being je am soe ba sim tang da adu gi issues to akoina global audience da UN gi through da hairaga sumaina me am na zu meeting changbiu haidi crisis size akoi to na solve to ge habi jungam de me ama dum pullaga solve to min doini adu na intervene to na ba dum bagi memorandum kharja pisan jara me adu me am na zu tawre haidi chau to kari mong do khona ngamni gain to da akoina yawl ge through da gi to jagi ba me am zu yaw ko relief ki adu na to me ama do sigum ba je experience ta sing nai tar di akoi gi local issue se akoina globally maina puthok pa ngamak pa adai the spotlight amma haitare ko meam ma loya dum puthonai ni meam ai to na te meam puthonai ni spotlight amma aina ju pasanjar pangam je Manipur da
तसेंगना आइगी आइडेंटिटी दगी हाइरो हुजी सो अदु मयामना यानिंगदा बाइगी आइडेंटिटी दा हाइरो अदु ओइतारजु नत्रगा मयामना यानिंगदा बाइगी मेंटल हेल्थ कंडीशन दबु हाइरो नत्र एडिक्शन गी लेरम हिस्ट्री दबु हाइरो बट मणिपुर दाइगी स्टोरी गी थ्रू द स्पॉटलाइट अमा यूएन गी लेवल द पुसला पोंगम बजरी यू नो दैट इज माय पर्पस ऑफ लाइफ अदुना आई एम हैप्पी Thank you so much for all that contribution, Sadam. Have the that is like a bit emotional, yet still have the sigi miyoi amakak na haiter sigi level si was minor chinkat pungam bahai was sigi have the amtina so the proud so is have a tarago. Thank you, Manipur the Popiram Bagis. Thank you so much, Sadam. Manipur the Leviram Bagis, Manipur work to Viram Bagis so much. Thank you so much. Sadam Rushlak was the Kangjaning was a सी बाबू की जर्नी से तुम सदाम से ngasi बाबू तुम लाख पीरी नहीं मयाम की दिमाग तुम तबक से कथोक पका अमगल हुए ना तुम मयाम से लाख पीरी नहीं हाई तारे को सी बाबू की जर्नी से सदाम ऐने ngasi जो हंगजनिंग में क्वेश्चंस ले have you discovered Sadam yourself? Who is Sadam? लाम लोगों क्वेश्चन नहीं था या आइगे हाई तारी तसिंग ऐना लेरम इबा मोंग दुगा को if you see me 7 to 10 years back, it's a different total me. I college seminar, I am a very introvert person. Introverted me, the car, I'm the ledger, I'm house of me, Pundraga house of me. I to Tom Toraga, Tinam Topiman, Tinaga, the Minadum laser of me never. Although I in a Sagi Bombay, the thing I give crisis to talk about crisis to Itare. Drug overdose, like a hospitalized, police. I was declared dead. Like I was declared dead. The corner, I on the life key, Vishamang on the Kanjaki, the Sadam, and I say Hinta didn't get the hospital, the Kanjaki walk and I'm later. I want to be the authentic me. Authentic me in the sense that, I was going through my own identity crisis, a mental health crisis, and a lot of other crises, existential crisis in Mumbai. I was trying to live a life. I was trying to be a person which I was not. In a height or Kananoma in a man, the portrait of a real self to name the lessons of labor. The mind of the crisis may have talked to you wish some Katang on the laser give though. A Slagota hing Sana is how in a Tumba Lambidam Hinjagi have the Dragi authentic journey in my whole given in a I want the zoo. I found the real me, the real Sadam Hanjabam that time. That who am I now? This is not a real me, but I purpose of going on that. I want to be real, and I want all of you to be real. And I'm giving out this message because I want to talk about crisis. So, I want to live like you, kind of. Not like me in the sense that mind organization I want to live freely. The freedom the freedom the freedom the freedom masak amoin na kharana aduna zu aingonda zu sise I tasing naita Sadam is like a freedom to me also, and also amma wahayam haita dinga sinus haijab do I'm resilient. Sadam is resilient, Sadam is free. Adu dune si je to raga dum sumayna dum hinge ju kale with a purpose. Adu haida. Thank you so much for that. Wari shaning mati me am kaklay haida ko sada adu ko ki KHANGMINSHI Manipur na kak na matam mo na ko ina Sadam ko wen pom wen na gitan jadi fang mo dore. Loish was the last questions like queer phobic community sing to the haida not only in Manipur, not only in Northeast, queer phobic community throughout the world so that from the icon of freedom haida kari message to pibini. Yes, I should queer phobia na hai do so koi na kai social media do thing na queer phobia hai the phobia na te is an ill keno hai tare me amgi it's an illness mi ema nukshidawa hai je nang mi ema do yeng ga nukshidawa hai je mana lana trom bagi na traga keno phatawa thok trom bagi hai bagi nukshidawa hai aduna makhal amane aduna ta bi mi ema gi identity da just for being themselves mi ema
sida bai du soi ja khoi na te soi ji noi da ne ha ko adu du ta sing na sida soi ji ignorance ki ne ignorance a khoi ne ignorant oi na te ignorance oi society ne ignorant noi ne ba tam ba wali ni khang ba wali ni सिजना मोगी खंगद बदो को लुक कनो तौना बो होना बदा कुपसना बो होना बदा टारगेट से कोई ताबने बा अदना तसिंग सिसे अखोई इंडिविजुअल का नाम तो जो अखोई पर्सनली कनो नोइना तो विलान बने हाइ हाइनिंग दे को तसिंग नाइ ताडी अखोई की कनो संबि रहिबा एनवायरनमेंट जे अखोई द हुजिक सही 200 300 इयर्स ना साइड की लॉ अमा ब्रिटिश एरा की लॉ में इंट्रोड्यूस तौसन गे बजे सिदागी ने ngasai phobia kan laktna mya word mya ma tholi ja abi ma man de tasing ai haijai do ngasai manipur se yam inclusive oi space ama oi na khoi dum history da dum ta jai adu ga myam keno examples myam jo history gi lamai myam do yaur ga jo leiram si juna sai phobia gum ba di khoi sumaina awareness kumba natraga like ta khara para kholaga dum natraga myam do dum study to human resource ama human library ama oi na adu duga phobia yaudaba kai tare society ama haije amuk no semgalakse haibagi wakhalon dane lai je duna phobia na di hai roi but you know we can all kai haitare semdomina se haitare yam nungai je haitare adugumba dream toriba adugumba utopia da su fang was oishno haijage sada thank you so much once again for your time thank you so much masiga lorena impact tv na pareng nai na sandok chariba khangminashi manipur matang aswadi loijere mathange episode ta anobu personality amaga lorena anobu wari kya ga lorena miyam gi khangminashi manipur hanjarake impact tv bu mijing dadra lebiu